much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Abusia for any adofonom. Mema obibia akwaba ede Too Much GHS. So ekes kapa eni midina masanso eni wo edi ehia ebiom se abrei dia na chese mo amunim se eye ensemwa ekochi ewoye mayi emu ena yabo ne bede ayede eba abesumo dane da ye mpenifota eka se mikope bibia bedi ene mebeye den ena enamo na sa ensemwe ya ne ye kan ya ne ya sempa anasa asembi omuka ne tra keke nanso eye ade a chese ekoso pa eyi a chese ebi atro eye nkrofobia anate mamufobi ewo man Ghana emu na abusuafo mobeka ya enche ye bia ne na wotwe ye pepe pese ne na chese ye Ghana fo ye to santen ekokoto aba edema ye mampanifo ewo mayimu sede ebe ya ye beyi eye MPs eni ebiem su mampanya obedi eye wo mayi esom na dodo na ebo wo mo homode wo mo campaign adwuma mu ma chese wo mo pepe nkofo mbeye polling eye agents na officers ede ama wo mo ewo empeswa eso a chese abato no ebekoso ewo ehonum na ena ebusuafo ene dei wo mo koye polling agent de ma eye nipa ba kwa na sem wo bia na wo gina mu se wo pe mampanyi akonya edie no ene womo kwakwaji womo sika se womo diduma wie esanse odwuma yeni na ketua ese no enti womo kwakwaje abusuafo adane eye emabro adane nkonti ba atwe adane chese sotoro ne de ekeka ehum na mechemu am yem papa woda Ghana Union Movement ano etwanitia efenu gum Reverend Christian Andrew adodo na nim ne se Osofo Kyiriabosom wono ene da gum anom na ni polling agent a wofa wo mo se wo mu didwuma emfa ema wo mo no wo hye wo mu ebo ese abatuo no ewia ena wono wobetia eye womo eka enti womo so je penie se nyame nipa akasa se dia ene ebede o matwena no awofom be ye adwuma no ede amano na ene womo ewia se de wo hye womo ebo no womo ayeden akwakwakwaju womo esika na womo hye ni mu anasika no embenti na no da eye kwasiada na womo bobra ye papa na asore wo se ene eje ya chewani mu abato ya to awie be na ensiemu enie ya nte won kan ye yenso ya ye adwuma abaya ba kompo de ochire ma wosiri pe eda ho anadwo fani nyina se de ebe ya bibia betoto na akwan mu na wo ma okwa jiska junior pastors ebrim wo mo chese ya bru wo mo bru nso hwewa yesi ya hwewen ka se peten eye me so ya hwe wo mo ebri wo mo ama chese wo mo dwen wo mo ente eye ase abaya ba ko de chese ya bru na sum enyinam na eno na chofu Kyiriabosom e baba be chire mu de ntia wo ma akwan ma asa ne o ma we nyina etimi esi ya wo se as a polling agent dear wo focus and as obota ye se wo hwe se nkunimdie ebekọ ama wo panya wo fa wo adwuma no ti se nkunimdie ankwa amfa ma na sika ben ene wo se wo nsa ememagin for na besides wo mo entua eye dues emfa ema na se no de nsem no etu eye adwa as members of a party your focus is to fight for the victory of the party, not to demand money from the leaders. None of these party members have paid dues to me, so they don't have any capacity to demand money from me after losing election. This kind of behavior destroys the democracy we have in our country. Then I gotta voice, hey. Say do bia ye adwuma no ba beji ni sika so eye ka bi mami nka bia mamu e wo mayimu abusuafo ensem we de chese ye ti ase a enye ye ene ye tena ye to so ye nhwe han so a eno so entimi enye ye nyamedifo bi e wo hanu ma me nenno e ba betwetwe eye enkomo prophet Bernard Esiama wada Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano na ansa na ene be ko twetwe eye enkomo no nyumako bi ene so ya sen e ma ye de dwumadie no e bebe so mo abre ene abre bia mama Juliet Ventures
pastors ebanom ya oba wujade o kitchen esiesie dia ya maame owo akade ni nyina utensils de keka ho a wode besiesie wujade de wo ebi entifane number wo penetra kwan so obetime hu no ya abekan la pass na ene woni no edika subom ni true fit nso ebo ya chidom eba ne nchense papa wode bebo wo dan so na enso beto ewia bebo enwe na ache ntokro bia ememedam dia wo mbo adwuma ne se de wo mudi tie neat entifre wo mo no so eniwu eni eye enkomo na dedi echa eto no eye loan master aban adwuma ye ni a wo sika fa controller na wo affordability wo pesika e de aka wo sika wo ho e de aye project dia wo no so apie mo e de am say interest rate no e wo eye formate ne no etwetwen eye enkomo na abusuafo yembo nwura eye papa yi na ka che ne won tie eye wo no so ne nsem wo efa de Osofo Kyiriabosom ne junior pastors aye wo mo polling agents so no say ne kwan so no won fa entu eye eja odifo me won akwaba me use oba pasika bibi aboko de ya me adom ye ho odin pa ye de crystal se odifo asema abani o wa fa madwuma se me nya adwuma mawo na bibia wie ne kwan so a ene esika e wo se ye nsaka o de be maye ye wie ya hwe wani na mienu miensa yentimi enti bibia mfiri ho ne yento na mombra eye wo na ase ne memagi esika adane ebro se yentu deals emfa ma wo ye na ye demand sika free ye mpanifo no me no kropo ne ma ya mammo ka bi ma me nka bia me no kwa na Ghana fo dwen wo monte ase se eno no emma wo man no enkoso odifo ensen we ye di pia ka ma ne ye eye ne kwan so ano no me da wanu asisika ma menchia too much motifo mo hweye echichiri ni bencheye any omamu ni nyina the achie say in the first place edi mpa na bejeji sofo mo na ba koye politics ana say edi mpa na bejeji a gospel minister amana akwa gina se ncho ne so aba no me yo mampani me for me e totally wrong what you say and a fallacy Bible so ma nyame from nyina ka nyame asem once na de tie enti se sofo ko gina sumpie ni so se ncho ne so aba no me yo mampani a me hu ni say oye fraud the tell me hu ni say oye fraud me I'm a prophet of the Bible what you say the pure holiness and the nam na ensem we me mpese me kinkan Bible no edidi atem odi for kinkan ni nyina ye hu ni entimu nsem ni bi aya na mobo what you say okay kinkan Isaiah chapter 58 verse 1 ba etipia sem osinya mesumuhu nyamesumuhu making kind verse number 4 eba wose hwe ohamne entokom ena mudidi muada na mobo akuturuku atirimodin so enye mu enema imu ebema wate mo ne osoro making kind verse number 6 eba osi okay nkaba osi enye yeso ena obebu aparo ene de ekomdi no bi na odi omobrofo adam fiti eba ofie what you say enti se obi aye adwuma mawo na what ye katasubu muaso ye nyina ye hu bi what you say Osofo de mkenu kwan se okoye politics na o sa beguam eko register odi wa amanyoku ni se bia ye nto so aba me fa se da moment a okogina ye na bia onkonko beso odi nkoma me pa cha oni ni ntam no ofinsa yongofo bi ho once na de ni chen ene ya minim de ya jiji asofo ni bi mu what you know ya beto abano me I stand for the Bible and more politicians and more selfish reasons asofo ni selfish reasons no I was called by God to do God's work and I don't have time sir me ba be politicians mu when they be when they be say when yes no you need some time no what you say dan campese Osofo mu aba be gina ayiso what you say should be so ento ne so aba no me mampani sa Osofo ya ne ka se Bible ordinary storybook aye kinkan e di so go be gina should be so ka se Bible ordinary storybook a yan kinkan ya oven sa onkunkun tinimu once the Bible say we mu na wiase nyame e fra ye ni si aso what you say e tro na mo no me fan say me for me ubusa me make us a fraud
na yes what they say your fraud crampo nipa no aye adwuma wie na se wo baba baji ni sika na unni sika de ma na utimi suma se ye mbro wo mo sama ne yi say nipa no Bible say by their fruit you shall know them. Okay, what you say, you call yourself a man of God, a prophet. Enti ushunu bain a utimu ebekere ebia ne se ya bekere o 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6 o se Kristo si esua e fata Kristo fu asofo enti se osofo ne koye sakasaka akoye pupo Bible say ni kwan si nyame akoa na bidifu obi kontokwa enti ye sofo na se difu apostle evangelist pastor teacher na ko kontokwa pe so that disqualified. Say wo say wa so fun kito dem emfa ho Bible say disqualified. Disqualified. Bible say emkwasiafo kukum na ebufuo tena. Okay. Emkwasiafo kukum na ebufuo tena. Enti a man of God dey be henyaw. Ma ba bo bi asotro. Okay. And answer wo be ma order for your junior pastors to go against rebelling against each and everyone that comes across. And the bisa won say Fancy the panel, yes, I campaign man or your church member. Fancy or your church member. And I want also campaign with you about why. What you say? MPP, NDC, what more market can, what more support to them. Okay. And to say this car, I didn't know you winning. And I don't buy the idea, say, or make any politician. Okay. And I don't see him as a pastor, as a prophet, as an evangelist. Me who as an ordinary man bia. Sa who is me who as or a software. Adentia. Me who as or a software. Oh, bia ne said nyame e frɛ no ne ne. Sika I said you bia nyame frɛ no me who as or a software. Okay. Yanka a man of God wa. Eya bebre na ntia se. Enu bi no ma ministry bi amanfo bebre. Ama amanfo bebre tinisuo. Ene software ya me se, ene software ya me se. What you say? Mama king kan kakra. Okay. 1 Timothy 3 verse 1 be ti bia say say esua fata Kristo for sofo. O say no kwasem ni say obi pe ohwefo adwuma wa fa adwuma pa. Enso ni esorefo ni say wonya ne wasem ni nka. Okay. Enya ansam na ba. Osofo atone nsa meboa. Wa ma command ama na sofo nketu aba obi asum. First place or your error. Okay. And the second one o say na wonya ne wasem ni nka oyiri ba akukum ne ni suda ho na adwumuti ye kase obi adwumuti a oye sound minded. Okay. Ultimi mfano ntuto amanfo bia ho ye hu aso de Kristo tini mu ampa what you say o se na ni suda ho na adwumuti e onye ne ho wese ope ahoye onimu nkyerɛkyerɛ onye sabiam onye pupo enye pupo na na ba no ana ekoso etu kinkan ko se na mum odwo onye atutu mpa onye sika ne bere. Okay. On sa samba be so sika ni bere enye bia na abayi obi aye adwuma ma wo matena se ebia wudu ebi wani mu a wo matena se ebu tuo mo se edi sika na ma anyi sika ni bere no sika ni bere dio oye adwuma obi fa na pad ye se ni botom bia ya dome no. Okay. Isaiah 58 ene na mpesa mkinka ba tu kike bia atemdodo anu ye den what you say enjo se oni onwere ni fieshi ema ne masana si animonyam mu na so obi ewu ni fieshi dia ebe de no be Onyankopon asafo so. What the error na ewo ho. Okay. Say obi ewu ni fieshi dia eju de farm say ebi pom be twase a wa sori dan ni mu no what be your church members. Okay. Enti say what be your church members are say any church members daily. Enes nyame akwa me kwa de nke ba akwa enka from kukomu so ja misira na ebi emu se da nyenchi no ebi amoma me 1 month bi munya amoma amoma gi musika it is accepted. Okay. What is ever the fastest so for kwa kugina se am to ne so aba no ye bi mu ye NDC be wini MPP be wini enjo no so sha onso to aba ma me ye be kila kon edo se onu so nkoni ento ne so aba. Okay. Sa so for ne sen kom abi for ne sen kom dia anya de je nsu nkogina ye ento ne so aba also that but clarify say a man of God and as a prophet of God no. Okay. Okay. Now odifo yen hwe ye ne response awode eba wo chemu say juma o ye juma say obi fa o se bia ye juma mana
say wo beboa say nkunimdie na nipa ni ebedi and besides omuntu dues ema no no demand sika e de free wo honum obi a otue dues manya minipa enkoa na se wo ye adwuma ma wa osefata se yetua ne ka na say so for bi a wote we ne we bi a we bie company bi wa fa nkrofa se because of say wo ma wo fa wo mo no wo mo ma wa asori ana se omuntu dues e wa asori ntino wo mo nsem fata se wo be ma eye wo musika eye ne kwan so anu no emra so meka ne se nyansa bi anim yentia meka nse nyansa munim se proverbs eya idi atam no do anu yehye o se emfa opani apade ana na demudie enso obotom na wonsuo mu nyankopon so ma nyankopon andome na je se nipa no kra no wa ntua ne ka no kasa e betimi adi wachi emfa wo so ye nya minipa ewade ma ye adwuma ma papa we ntua me ko so ntua me ka omama ko gina wi aso a ewade ko dai kama me Kristo ba be down ka pepepe e be shock you one dai ka hu etu nyoma wo expecting you bit ma collapse ni na enu ni kan da na bi ana wa hwe so be ba fosika enu ni ehu che bibia sika ti ase enti se as a man of God obi aye adwuma ma de adentina be for pani na pad ya na kachi asobotum for what reason onye ready adentina yi wanim na odifo won sama wo kan yi ebi na chese ama ye nua bi de ne nsem bi se bi ababetu edwa wono do hu ne se enkanya bone se Kristo ni ede ne hu ebewura eye politics mu oso wo hu ne se eye bone se bi a Kristo ni de ne hu bewura politics mu na wasa ba biem na wose Bible ne krampo ede atudwa se wicked man ebu o edi o man no so a wo man no ebre o man ni si eye apene na se wo bi a wo ye konkon anaso wo ye good no se wo di wo man no so wo man no enije enti nka boni bi enim se sofo okoko gina ebia wo ye nyame nipa no enu nti krampo be ma nyame ensa wo no so obehunu ha wo betoto nioma because enkane no wo ma na nyame efo mo di Israel for so ne yi ne ye wo ma chese wo mo tenene ne o mo di eye ne nsem eso nti ono no de wo ka no ohun se wo ne wo enye eye adwen wo nkyeremu fufuro bi ana David ba Solomon he was the wisest person erade dumisika what you say mensa bulu su setam okoguda ahemfa abosom den what the concept no odi for chirem kakra the so-called politics the word joined as politics it is a game of tricks and tricksters what you say what you say nukreka enim and a very deadly game as a so-called man of God see answer na you can say David ever be o man no so na so e wo ho so na obi atuchira sem what you say okay in Acts chapter 13 verse 9 eba emre Samuel ekwa akosira David esini ho esini ohene there were so many rebellions taking place if no show for David kwakunu adentia and can now erade ne di oman Israel but for their own selfish reasons no mo penipa obedi so and erade so okay and mo pebia mo pese nipa ni musuna me enya me erade dia ene mo nka ne mo ayi emfa nko and oman Israel ene once na de ne tiam enti dia baby ano ka se onipatiri yidi oman ni so a oman ni yeyi na oboni ni eye abebu Samu problems abebu nko but e kase nyansam what you say say oban ni etibu for ma ye tase do banyansafuom what you na say no enti say kini so bu oman say onyansafo di oman ni so a oman ni yeyi ba okase di oman ni so oman ni si apini eye no kore say ojini fo be akonwa ni so a obrenko a oman be tight ba onyansa ni di oman ni so a o wa badaye nyansa ho adwini ya adwuma enti se di ohu ne won sa no be hu what you say ba mi meka se o Kristo ni memfa hu politics according to you ne de enka o Kristo ni pa de mpa no be jitu ba ko politics enye bia ni se shoot obi ya di ade awo obi ani ye to eja to obi kiosum yi na me fa se ya wa bepene
o se na de ne tie no e ka huni na ka ipadua ni nyina what you say enti me dey for me o Kristo ni be politics no Bible no o se wo Kristo ni atweaka ma awurade wan kasa kwa politics eba ubetimi akabi but emfa wo do no wuram ko wuram oh we ya munya no meto ma we na o to baby but so be you we ma be to trust some it is a game of tricks what you say game of lies and nyame nipa entimi njinam esan say nyame nipa de nka mu de nka mu ginam de ma no kwaredi enti nkanya de say atro die no mu de mu ko ginam a mu ntimi overcome eye entro ma menye example mi ye okay prophet of God okay na makoyi manim si ento no so aba na mababa ye president me ne me cabinet for ye meeting na on kronkran ka kire me say ohia mi wa asore de me nkoya asore ni mi yero de ayi na mefa we ye tasino banyansafuom ya to me so aba as prophet na me adom mababa ye the governor of the country of my Ghana and I'm in cabinet members meeting or parliament mete parliament an konko kasa tirem se makoa be se kwa asore de me pese okoye adwuma bi ho ma be kolini empaibo between the cabinet members and the Church of Christ whom do you choose me say no do betimi aka say emergency bi abenti na meeting no mutu aheda o me pene ma say okokoye di for the also obia ba what the name was when you go to Rome you do what the Romans do it's what ba na we di for no so do ma for na nyame the first person to rebel in heaven is Satan, Lucifer, the dragon. Enti say mama ntiro ya Osofo bebere ka se nyame fua politics so enye nukuro. Satan was the first man to do politics in heaven. Okay. Ya mama ntena ho. Ya tone ba asase so. Enti adenti no or standing aya politics for heaven no ya mama ntena ho. Na Kristo atoni fi osoro ba asase so. 2 Corinthians chapter 14 verse number 32 eba was my spirit is not a rebellious spirit. Okay. What you say? Me who Kristo me who munye saka but a different who mu say different one ase. It is how you me so body ya. I ordain you, I call you as my prophet and as my pastor. Come and prove the word of Christ. Okay. What you say? Be yin nyame adwuma. Wan kase be politics. And that's for the politicians woman semu. Na odi for me ntwa no untimi mema ye politics entwe eye sa nipa na omu esumu no emba eye ehan mu the dragon evangelism one ye different way on their own one we assume here for enso omu kwa asori o asori be enu ti na Jeremiah chapter 7 verse 1 eba tifesem osi enieni nya no som the empty Christians okay one number ifo wo munya kaase na ekunkum wo from because of these so-called politicians inti. What's in the idea? Okay. Eti uye Kristo ni full time. Eti uko siya before we say full time before. No ni mesi yani. Because Kristo ni eja nsano because wonkoku eja. No correct. Car accident eti me mene because that ebulu abi di wanim. Okay. What you say? Okay. Munku mi akenten so every good Christian biya. Eti bi wunu in the reason say o Kristo ni be devote to one politics. And my who be about kind of say you say fast akwan so de atwe akra manyame one crime benzo one crime ben say evangelism de baby a wutimi kokoye o ubetimi aye but empo hu koguam and come here so for no mu nkwasi asem no and this is the time one I also keep preach salvation okay to Ghanaians what they say after about one you declare Akufo-Addo the winner hwe de ekoso we are not basabasaya sorwa we are not basabasaya sorwa but a so-called Christians one and where are the true Christians na odifo say yem papa Kyiriabosom upon their way nyina wo wie ye achese sansem we nyina ebaye no amaga na fo adwen adwen bi osanse nipa de wunya ye bibia wo bia wo se de wo dwen ede efa ehum na no na dodo na tie ne nsem kan ya wo de baye se wo mu ntua tight man nti they don't have to demand money from him ne won kro ne ba na wo de ye son come fight for victory ne won kro ne ba no ama wo ma hunu se na che se wo no krampo ne sanko be di
president krampo na nka nya de sen ko mai krampo betimi aboa no onu wa mo ya adwen because of say waka say nipa ni introduce nti because we be ya mampanya nya de so bia be introduce amawo ana say nya de so bia be ba say software sense wa be ya mampanyi de ya betua ye ntoto so dudu de amawo say we ya software na adu o man so enti na che sen ka wo be di o man no so anka o man no kontimi nya de papa bia mfa mbo o man na na kwatere kwa so be ma ontuma ya ti ni din kwatere kwa so be ma bibi ya ti ni din ati ase me ka se edi mpa na bejeje Osofo ebe ma sa aka sa obe firi wanu mu aba osi me me Osofo bi a Kristo ne ka me Osofo bi anano e ma nyansa e ma akoma toyem okay ati ase e ma de o pa wudie bi kwa ye ne ho ojai na ma me kan tutuso dudu ne ho asem Asofo bebrani briska wo bebrani briska wo de hwe wa ko yisu yi munchi ataite mame na mo ba baji musika o menchen emu da ho adwi na mu tedie me na first me penase mpa ba me hunu nyoma nyoma bi no se obi nko fa chichi die chinko ya kwankere ne bola so kwankere ene sa nyoma nyoma no na me cutting off na unse sa nyoma nyoma wo ho because me bo mu friend na ya Osofo BC1 program suma kase bia ensamfu bia na efire nu ba no metina samu se we onye papa na tight ya o kan Asofo bebre na ni bia tight so tight ye ntia tight a week Osofo odifo apostle ye ntia tight week ye ntia tight month ye ntia tight 3 months ye ntia tight a year and after 3 years ade we Roman for penalty bi so Roman Catholic Church no magic gay any lesbianism ya tumi wo pen wo timi bi so okay kai that's Deuteronomy Deuteronomy 14 verse number 22 eba o si entututu ni humra entututu ni wo ye wo humra ho o si whole year ti ya tight a whole year, 1 can month, 1 can days, 1 can week, or see a year, 2 years, 3 years, and you are tight. 80 as Osofo be no soon be so now oye we year. And we want to be tight, maybe a week, maybe a year, maybe a bit in kakra, because a year no cover 10 million, about 20 million about onya. But yes, but and can the papa party ya in tight a week, in months, in a year. Odi for tight na san maybe the Bible mo paul Melchizedek say Abraham ochia tight ma Melchizedek Bible say ochia ma Melchizedek no ondani sika ne de ma Abraham say onfanko ne enyi oni ne Awurade ntam apam say de be ya am entanka yehu akachire no obetime hyiram omonko kinkan because of their selfish reasons and then ka sofo de nka no kure ne eti asore de mu a any tight na tight ni kwa bompa Awurade say ma me nche de tight ye wa so yo mon kenkan wo mo todum e wa so ye de tight ni chi o muka wo mo bo drums microphone ni tight asofo yire any tight ekunafo enisia ni nyanka ene de tight show o ma mu ya anse na asofo ni de yaba bisabu says asofo no mu ya na Ule bisa Osofo ni so mo ya na. Enti se Osofo be na siam to ni soba. Uni say ne papa. Ono anka so onye ready to stand for Christ. Say the me read me bre ho. Emu mo na bia ye di mamamfo ni emu intercession. Emu pai ba ye bo mamamfo ni etese gina ye gina mamamfo ho. Enya sam ketua. So abade ye den ya mu betwa na emepem meti mu studio abra me bro me pem mo ma bom pai sa to be kwa na mi ankasa me fele me mama ya me ho because eni adaji obi wo kagam obi wo tete obi hu nyina yira no e no so gina ma no e to so gina mu because Bible so ni fo bia intercessor once na de ni chen e ti sabe mi ya so go me ko nyina sia nto no so aba ube intercede eno na like a person entiase no mu ye intercessor no u intercede di ama o man no ene eye wo church members no o man no so na e pa abosom e pe lotutwa e pe nsanu yi
enti se won kasa ye onioma wo be ye nsesan ya wo de be bo man mu no no betimi ama ye oman no so atimi afa ne ntoma pa na oman na ba be ye Kristo man ma me nka bibi ntiro sika Ghana o mutimi nse so ma dwen dawo Ghana onu otim obi kwati mi catch say be here no ani club ene asofo kwama lotto numbers the so called men of God ma lotto numbers enti Satan no kra no aso them all tan so no wale say no si wo hemu ba bi anyame ti no say Satan I take over and not to shoot na no church members enti say o so go pie ba say nto no so ba me enye no manwa you say a possession of the demons so for ne ba keke say ya nto no so aba no demon na possess na so for be ya to no so aba so me o man pani o Bible if you Genesis to Revelation na me so for be nsi nyame ne nkrofo ye baby o si ye ntiatia onu pafo na namo mu okay enti nyame so for be e no ba si ya nto no so aba titi mirem what ya say na ya nto no so aba Bible mu nyina en fa quotation be no se nyame so for bi nyina si ya nto no so aba e je ne na manfo ya na odifo obi de ne question na ba che se wono de tight na sem na wo kan ye se eyi an wo se wo pa chire mu ye back with quotations na wo hunu anya ta pa de wo wuntimi nka ne trasa enko emfa hundi nti ene yembra ye chi na ne cheche ho no mu ma no ne nto ayensem so unse Deuteronomy 14 se we bi the Bible a only Deuteronomy 14 verse number 22 atifias mo se entutu so dudu homra okay osi wadi a udua enoba ya wo foma da emfisia no yi isu entutu so dudu na Awurade Nyankopɔn anim ofaako a obeyi se ne bi entena ho na di waburo mekenkan o osi wonsa enwuntu so dudu wa nantwie eni hunwan emakan na wo hye Awurade Nyankopɔn hiro nyina na se Awurade Nyankopɔn ehira wo na se oma wo nkwa na eware wuntumi anhua sa no ba mfa nyame fia every say faako Awurade ayi se Nyankopɔn ayi se ne di entena ho no entam waria enie dane saa de ko ni sika na tete sika ni kura ni sim ko faako Awurade Nyankopɔn ayi no ho o say verse number 20 so say na fa sika no to ade biara o kra kondo okay et okay kan me gina quotation so wo de kenkan dru ba bi o ye for 1 year na 3 years no na won hunu na me kenkan ba verse number 20 I say na lewi ni a owo okuru apunu mu no e ma wo ntunu ni every say oni chefa any ejapade biara say de wo de ye wo no okay what you say verse 28 how na nsam wo say enfie miensa ewi ye no yi wa afunu mu enoba mu entutu so dudu okay enfie miensa how many years 3 years timina me kan onko ti Old Testament in Bible sika me na me kan debi na me catch na madam Osofo bi say o ma we nyina title so too much okay say na me adwuma no ye yi a obi be chiwa hell title no Bible say eyakunafo enisa ni nyanka de ya eno mo to do mu asode de you are type quotation ba 150 ye gina mu say title nyoma Asofo bebre ni bebu ase sika won se na de ni chen eju kinkan 28 ni aba ewo ho I'm a prophet of the Bible yan kasa keke egu yetirim ti sa de yi enye nkom so Bible enti we de ye ni abema eye tef London we de wa watie eye bie baby a wokenkan eye ensem no na odifo se yembra eye yem papa Kyiriabosom esom ne ni ya woda ne dia na se wo man ne nkwada ne dan ne die nsusanso ben na ebetimi anya ewo wono ene nkwada na omudi se adwuma no eso san se nipa no eye ade a ewo senka wonya eye ne breso eye kan se mfaso ana se bra kokobra na ketua ewo se wonya na wadi 9 no na wasama ya buru na guso ne ebetimi de numi bia na nsusanso bi aba na bra boso ana the same Deuteronomy wa okay yankwai amen na asofo ne de aya na me ya na makoma ebubu me yam kakra the same Deuteronomy na 27 okay verse number 11 or say ebe people enome okay Osofo biara ubeye adwuma manwa and now obi na no complain for Osofo bi hu eye no nwanwa a very big man of God what taxes
and no more campaign man. Okay. And papa ne be demand ni say da my year campaign na wi ntimi be me pay. O si attend die pa no record Osofo me tie Osofo the boys me say wade mawu. We be minimum na obodi ni ye me afemi ye mtimi proud na me ko program. Na statue no ni ambre say my year djuma ma wo su betua me ebia a month say. Na a month na be mba be me pay. Akwakoda ne atemjidie enti eno ne sanse nipa na eye bibi anaze nipa na like a better one who say they be or ye enti na sanu mi we aba no so ye pese ye hunu enu unse Osofo ni ni kwan se osisi unua what you say ene ni kwan se woni brisika unse mekenkai 2 Timothy chapter 4 verse 20 was Osofo die emu woni brisika ena aba wo 1 Timothy chapter 3 verse 3:1 ni banwa 4 o si eni kwan se Osofo bi esika ni bere what you say etu eni ko brisika e ho na duabo ni sa de manema ni bemu no na Osofo ye boni dua enya no me ye quotation me nkyere omomo ombere bebere kunkum bebere oye wade ya obegina suma sei atade Bible na kyere o ba bebere na anim nti na che se eye nuanom a wo mo akoka adwami se wo mo ka bibi anase wo mo eye bibi tia eye nyame nipa ye ebetimi anya nsunsuanso wo ne so direct ye wa kwankyere bi ho wo be sei atade se de okwa ye nu wa tena fom wa bosofo ni no suo gunyame so okosoro ba fo obewu ba me nkyere quotation no osofo ni de nso obewu onse na de ne tie no enti se nyame flewa konyi wani se wo sofo onse na de ne tie no na ene because of your selfish reasons nti ene ye funu nti no ene nyoma bi a obe akwawo nyame adwuma nim nti me ye sofo ene ko bi si wa ma sake o ma sofo bebere ho because bebere na anya sofo they are criminals to be gina radio station ho keka nsam keke onse na de ni tem ba wo ma nyame afro mo nka nyame asem wo mo nye sa nyoma no by heart osofo na kuma tese entokwa osofo bo karat osofo ni criminals na nam what you say wo mo nya sofo enti odi for ye papa se man agina mu se woni ni dia ye ne kwanso no ni kwa se Ghana for kase bia man emu asofo anase den because se de oye de wabu eye emra so anase waye ade a etia eye emra me de me nka ne se waye ade etie nyankopon okay wu de to you ni de nyankopon what you say okay na Bible si emaye nyo osofo no wansam nka enti ya plano pako se me se demo me ne me yire ne me ma sa asewe ya yenya asofo nka yenya asofo nka no ama eye timamufo Christopher bi nso afasa eye nsem no de eye nuoma de tia eye asofo nsusu bebre o because of say ye ma yenya asofo no nka nti sofo no ye no kura na say ye hye na me ye akwampa no aka na no atu na nipa no nsusu wo ye enu na kire say ye sofo ye ku kura na aka no atu na kire say ye sofo Kristo ye ku no obo bi su kiro ofa konti ba de bo bi kiri Bible say asenya ne sumpo no wamfa na no anye bone na osrei e de mo ye ne saa en konsofo de obi ye saa hunu se mo wo achiate akoma e Satan demon bi na ye saa the moment you akoma be ma ho so no ba be wuram okay bibia be tambia it goes mo premoja e choma ntina Bible say enkwase afro akoma mu na bufuo tina no kre what you say we ko no sofo twakarat osofo timi twa ba gba na sofo nketua obo ko no sofo buchi na sofo nketua yam uni so na sofo ye criminal e be papa kene Japan kan mo ntina sinu osofo ko karat osofo wo body gas Holy Spirit wo hede ye na se da na be ba sika wo butie ye da Kristo beba e be cheper Just say yanti asem de baby o as osofo die so bi be ka ho a wo mo ye the men of God o mo boaw abadwuma na koso but any hoodlums ni dance e de osofo akofo ma tuma no di nachi adenji me one time ma tuma ni area o hwe o tuma do ba so daddy say de o gina ho kanya me asem ya me kwa na e peme
Nsa me mebo ho ban. Me pese mebo ho ban. Na me so da me de yenye sakasaka. Onim se nyame asem tirodo. Me ni obi ani asem me ka asem na pemu asesa. Eno anu. Na odifo yen free bra wa bro eye ni pulling agent yi na yen bra oye wono a ebra chese wodi eye entwo ana se chese wodi nkuguo ewie ye no o make a statement bi say die o politics no ewie nti sinchen wenwini a wenwini enti o focus e wo ni nyamdwuma so nti sese afi na obeye ni nyamdwuma enti na mpese mi hu se nyamdwuma no yetimi ye bia to the level bia bu ho no ma afi de no ne de nyamdwuma na se den ana se the first na wo ye na nyamdwuma afi obewura politics mu a wodi ntwowie na nyame abie na niama na hunu se wo se nyamdwuma na afi won so mu yi ana mpese mi hu se nyamdwuma na ye wo mu dodo osen sika na unse eya na bidiwa mu ho ya na sometime adenu kwasa me sere esi de na onye nyame adwuma be poso akwa ena me bu be se ebi a onkonkun hia amu akwa ni ba bi ehu adwuma da won so nam park so ya politics a obede wakwa ye oje no only time obedome ho osi enu mi nka obi biara oye nyankopon adwuma biara nokre onse na bia ni chen e no san kato se wo funu nti men se nyame adwuma enti se oye nyame adwuma wa ya kese odeda eni kan se obi kra kese oso a kese odeda apreku my daughter hwe dia apreku ba ye o manga dem asode apreku peja ni kra manda na wi ye ko wi de sei wanya drunkard eno fam wi Bible show bi a Kristo afre ni bia ode ni kwari papa nokre tieu ode ni kwari papa okay kan Isaiah 28 verse 7 to 9 o se asofo ni pensanom what you say asofo ni pensanwe enu ntim ofie efi aye altar ni nyina ma enti ne ya asofo ni bi omo yeye ready omo yeye osofo pa okuta nyame wo mu Kristo ba no obi hu nafuso ohun ni bossa sauce enti we free sika ya wa adwe no ontie we free eno osofo begina sumpie so anu atwene ne trials akofom kakra autofista sofo ene gira ne body ne so odi semkom na nkwase asem nko a ejimi sem nko a ba the Bible ni ka o kaboni animu wo dia osofo bi o kaboni na so ne memese no so enokre ona onkonkonte me pese me kiro mo se ho e na Holy Spirit te enya gbamu 10,000 overflow na asefo no ko preach ga mamoy na suke ni pa ne ma preach sanom follow week o ma preach kro no onu we wi asore e jomu a wo be onkonko dia mbo se ebom no ma wo so mo ma pete no mo te odi obesesa na adwen because of them e tom katie wa asore dem sika en katie je ne meko asuru wisa popcorn ebura munsuo anwamo wa ye nkwan wo bag mu awie ewurade joda water nyina je ton na odifo me ena me pese ye ngina eye so se o ka say politics ye awie wadi nkugo nti say politics asem de won ka biem o be ye ni nyamedwuma yie no ena me pese mi hunu say nyamedwuma onye sofo mi we Bible so mama ya mo musu ntonto ena ya me ka de bia say too much eya mama ya mra ni mu se urade wa ha asofo mu ya mu listen line up say asofo 100 ya menya time about 1 hour urade asofo keke pepira ofu ana so mfriu na paiteta ni amake no mfriu urade ebia asofo odi MPP NDC ofu ana so mfriu ti ya for any time any time o se ni minimum asofo okay what is enyem ko minimum na o mu su ni nyem ko mo ni nokre what you say enti osofo de nka be gina wa kanyam yasem Bible should go sunsun wiase bia e baifo yo ko sunsun wiase ye ko sunsun wiase okay ti ye freva na odifo ekwakwa yese wo tight issue a wo boy eye so no still na nkrofo eye dodo na adwemu eye na kakra wo mo
still one more anti sensitivity no mu ni say ye wo mu ahodo se de wodi bi ma eye nyankan ne won kono ba ni nyina na ye wo se nye sika anaze betimi aye no ba ye Bible no say sika ma me ntwa wa no o say okay kan from 25 was say any than in sika. Okay. First that tight ye nche ni sika o say se wa na mo untimi mfa nkwa any than in sika. Deuteronomy 14:25 was say any than in sika na chichiri sika ni kura nesim ko fa akora du nyankopon ayiye no na fo sika no to ade biara okra kondo. Okay. Ne kra kondo na just de wo peno na wo sa wo mfa nkwanye tight ye set tight to your tight a week say 50 Ghana 100 Ghana baby. Yeah, who should say no to your tight no. And a tight so was spiritual implication. Okay. What you didn't say? Okay. What who miss can be? Oh yeah, Lucia, Okunani, a jankama browa. Woman and what the tight and show one and couple more sudden more. No tea sudden pipe. Miss Agana Osofo. Because in a record of only Miss Yanka. You know I use a 1 year. Once in a day, and consult for the meaning not tight so and friendly. Can I hear someone? Okay. As some people say a good preacher. Obetimoba, no support you. Maybe Mike can be issue. Mike in a 17 million 2 pair. Anybody general name Tommy and such a free. Masterminds. Obusam say abi before can I hear some. Obetimoba preacher, maybe me think kase unyame nyame akwa. Na me sentin kanfo no. Okay. Obi akwa no ko tues ka toma yen. E se Kristo ni animunyam. Ba ye Kenya me sem chodo no se nya aboafo. Ka TV show by this time keji na TV show ne radio station preach all weather. Ya kwa hwe nkan nya me sem chodo. Da mi tin mo potro. Oji tu na repent ya sama ye hu adwuma. Ori for ye nu bi de che say one sama wo kan ye no wo say min say ma min sam like min sam busa obiem na si so na won say hunu say wo pa che say ye Osofo Kyiriabosom wo nyanya minipa na wo nyanya minipa na wa kire mu de ntia den na wa hunu wo no ho den na kire say ebia ne nneoma we ya wo ya na suba we ya wo dan ne de ana just because also ko gina ye say ye nto ne so abenti na wo ka so nyani popo so wo hu da bi o Bible si by their fruit we shall know them. Nti fruit no wono hunu ye nti opese bia o si ewia pa bia ensu ababoni what you say ewia pa bia no ensu ababoni ena ababoni bia ntimi ensu abapa what you say ewia na ba na mu behu abakora esu okay what you say etu hwe ne ye ba emobo say mi si mi ko Bible mu dia toto ne ho a mi hu na asnyame sofo mi hu na say yes and nyame nipa enkonto kwa ye nya ne ho asem nka ne no na wodi gina so ana because opese wonte ase me ba nipa no bia obi second Peter chapter 2 okay verse number 1 to 3 ma men kenkan kakra okay kenkan ne nko eti bia sem o se akyerɛkyerɛfo atwerɛfo o se adifo atwerɛfo nso o manim se bi akyerɛkyerɛfo atwerɛfo nso beba mu nso wɔn wɔde ɔsɛyɛ ani fekusɛm eba besem Tio, one word or say ye any fekusem eba besem. One woman pow eradia or to one, na oji warning po. One word or say ye a man tentem eba won so. Making kayo or say na bebrebe do ma kohwesem wochi. Okay. Ye ka se Osofo ya kohwesem asauti ase. Bible say na bebrebe do ma kohwesem wochi. Okay. Bible say wonti wabaka no kwa no ensamone na wonam anibirisu ni na ada asam so ebepa mo mfaso okay enu na ye emergency no eti sika me mpese me ko Bible mu too much na edify wo mo egu wo mo animu ase okay Osofo bi a oye consultation diska bi a mfiri nyame okay ebia wo mo kadwam na bia ye saman wa dia mawurade won altar so dia Bible say ni diska wo nsam ubeti matua ba so Osofo be si konya say or the 1,000 or the 5 million or the 2,000 and I say when I am penning for country okay ena ebiem so ni nyame sofo ni nyame difuo okay ma men kenkan nensi or say one or say na one anibresu ni na da asem so ebepe mo mfa so one efrititi one atemu etwentwen ase ni o say etonko ye ka so bi say etonko asoti ase
na odifo said they walking kan a wodi atu edwai na che say womo ehunu say ubetimi agina like upesa won kire say nipa no oyenya mi nipa nko ade enikwa say woyemfumso ana say woyemfumso bi enu ntino yetimi gina so ka say wo onfiri nyame unse Bible emfunso a oka o 1 Timothy chapter 3 verse 1 ebe premises entina ya de bia meka say ye yi Osofo a e wo se de fasadi ni ena ubie sa 1 Timothy chapter 3 eba 18 no a oka e man of ye prophetess wo wari Osofo won esuni ban bi e wo so wansa na ya odeni won as a prophetess of God anasi ya form once oba oye somfo say deaconess say reverend say BNDA whatever once na dey tell enti Kristo abiem ni Kristo ma sofo esuwe no mukuta okay enti se sofo kokuta esuwe yi a okay in the same 2 Peter chapter 2 verse number 14 ba etifia se mebi o say akyerɛkyerɛfo atwufo no musuban tie o say wo wani a awade sei asenema a elu mu obone hoda o say wodada akra won asenya ntimiye okay o say me pese me kom akra wa masinya wo masi enya ntimiye wo ni the lukewarm Christians now Jeremiah chapter 7 verse 1 to 7 kan wansem o say wo wa akoma aben anibrem okay esi de na sofo hye obi a wakwa kobwa wo asum kama ye adwuma ma wa efe o wakra me expertise ke bi e mari onti adwebere me se mo ma me 1 week bi na ati wanim okay tie o si wo akoma aben anibrem wo ye enuaboma sika ati ade wo ye enuabode ye emma na odifo ye ntwa no ewo honum say ye ya twetwe nkomo no odi bibi betwa mu say sofo panyi bi a chese obi ode ka sama nkrofo say wo mu emfanye dwuma chese wo mu ye no eye mfumso say wude nka wuhu ne say nkono de nko ye genuine ba ne mfumso ana ne sinto wo ne ho eye saa akoma na wonya ya na say saa ebufo na eba ye otimi didi nipa natam enti say eno wo bi gina so ka say nipa no wo mfiri nyame a eye ne kwan so anu no because of sofo ne enfom so ne mrato bi ana say bibia wa hunu won ho awu ne say we diem a sofo nyame ni papa de nke ni kwan say kasa de we wo ye na so wa ye ne nunko enti utimi di gina so ka say we wo mfiri nyame nsa ni ne so ana Bible say e ma de enkoche obufu so o Kristo ni bi ade be chi obufu so ye mu so ye busumsum ni no Bible quotation almost 100 chapters e kasa about akoma o obi ye kwasea obi hi jimifuo na kumom ena nkwasiasem ana ebufuo etena enti wakwa sofo ewo so hunu de enti wo na woni mfonso a ewo wo ho ebia Kristo woni misinto ne memene ye ewade me pauchew na zire ti de ba humi mobo na yi ebufuo ho humi firi mi mu ebia ena no sofo bi fire no se da a week many man na kura na be for a vibrant sofo many a man na kura be for okay o se da mi hu ne ba metimi kwa asawola nyina koda o ma de yachi enti enu ni enti ne betimi a classify nse wo mfiri nyame ana Kristo se ni ma sofo what say enti oye yiri ba kukunu enti enu nko enti yetimi gina so ka say wo mfiri nyame me nkan yo me kire no ena esie okay ena me nsu me ye papa ni difo ena me di ha asem so onse na ade ne tie no enti o se ubu ma wunfu bat me nye bone Kristo kwa wabufuo o se ma ubu enfu bat me nye bone e ma ade nti obufuo so okay na ade ti obufuo so ye mu so ye busumsum ni enti si ya classify obi as a man of God wa uninde enu tira kenka ba was oni mu ntina kire na ni shida ho onye sabia onye bupopupo osofo obi omu nsa bi anye papa you so many Bible quotation a classify okay ena me the Christmas time no one be because there be ko teach wa so dem say me ni so aso church members ni akọrensafo me tire Bible and some quotations about 2 hours asamani asra so program asamani asra me wie ya ene ne be from aso obi mu aminim onim na odifo ye de eye nsem no esie no na sei osofo ana say obi a wo ye nyame dwuma
enyoma nipa ne da ne die emfa ho like obebe yesofo say o ma ye hunu say Bible ne che say obebe yesofo ni kwase ye hu mreye ye hu sintoye ewo ho enti say sofo bi edan sa mreye ne ede opon say wo won wo sra wo wotumi ye hu ni say wo mfiri nyame according to chura we use no na ne den na obeka kire ye Christopher say wenye hunu because waka we obi wo ho awotie wo kwa asori we ko hu say oh sofo we wo pensa eno anu no wo mfiri nyame sofo bi oba no mo nsa bi abegina altar so bia no one maame wota nnam o de osofo maame nka me nsem ninsi sofo we oh wo hu say ne bu efu ntem na wo jai wo se we wo mfiri nyame enti nipa no obechi asori bebro wo ha obenya ye de nipa de obenya no mfunso sofo wo unim asoso bia na obi enya sinto ye bi ewo ho anu to de agina so se wo ma wa asori ebiem na ye ne sa de na che se ye gunya medjuma na se ye gina sa sinto ye wo nkrofo wo ne ye ka se enu nti no wo mo emfiri nyame ye jai ye nsori na che se ye gunya medjuma ana wo mu sa mo sika Bible say de wa fa nyame adjuma wa de wa fa adjuma pa na de esa ohwefo ni se gunya ne ho asem bi nka what you say you are a vibrant man of God filled with the Holy Ghost power, anointing fresh oil, move with the mountain, move with an eye of an eagle, pure holiness. And you know, sika, ujinamua, uye na edidaso, ubawa, na unkuku jejuma, because we are full of the power of the Holy Spirit. And you more kaya yinano, unse, Bible says, be prepare or shall for you more pay you mapa. And you swear now, you put it on board. And I said before the senior pastor him that when in the mirror. Now no share by Jumba or we run pibon na continue. Okay. What you say? Every young poetry, young consider what bambo, and running into one among see Hong Kong continue in one kind. When I'm not quite watching you, Sika. And now so for you, I'll continue hotel. You be a man for you, no money, number E. What you say? Okay. Okay. Odi for last person obi ede about me musa say into opache say what dey mfunso dey wunye bi da we ya no now the final words nso aka ho na ye di dwumade no esi me ye nipa but me fom a sikati the Bible ne kan eni kwansi hu bi wo mu what ya dey na say e ho na say ba ye ba do bo clerical no a e ya bi so mo clerical no odi for nso dey mo clerical etimi mi hu odi for mo clerical mu say we no adane wo fom no so so asa dru ho no nka ye di si o na de wakofa be ye next time be twisi e ye ntimi treat no so odi for e de na ye nto so wo ha unse odi for say no de clerical de nkenka bibia nyame di for ma me nkire a prophet come from nowhere anointed by Christ ordained by Christ oba prophet say obi a o chiri nkwasi asem o kawanim o pafa o pa jaya sorry o pa jai sana nyame prophet ni nyina ate from Moses ever okay ever pem Elijah Elisha Hezekiah Jeremiah odifu agabonum Esther monwemu wo chiri nkwasi asem every prophet of God chiri nkwasi asem but or sit in the grace of the Holy Spirit okay pure holiness Ntenu kwanse ye shana yi bone clerical awo nipa domanim wo de na ya asafo ye program ya about clerical de asofo bi eye ansanya bom clerical mobo na eye asefem nyame na freo mi manko Bible school sika mami ntire ti manko Bible school Bible can kwa na mi to the first Bible down altar so mi ni de I show Holy Spirit man naked eyes. O tuwe ni mu asa be pe me ne. Enti odi for wan na wo mo sefata say ye bo mo clerical no. Baby, nyame afrewa. Woni ya usunu ban. Edia ba wo su na kire so nyame sofo. So I say like u rani padon mu a unda mu sonko e wo woni o. Aye usuban. So be mu sonko a usuban. Ye hwe ye nuanu Muslim fo a opiepe wonim se ma ya figu no ho enti se so fo so ba na wo clerical bo ko ne ehun so ye nyame ni pa se nka no den kamfo so bi eni tio enu edify ti se ye hwi oyebu apampamu a ye sound spiritually ye catch us a corner ko kan ko no
Uni masofo ebo kare kwa womo yiri amanfo yiri mu akatia kapen. Uni masofo ebo kare kwa womo criminals. Uni masofo ebo kare kwa womo nkwasi asem. Eno mangere mu masofo ebo kare kwa maloto na mbasi. Sika ya kasi ewra kare kwa mu asofo bebrebe o de mo life mo mfa mo ayi mo kasa no mantuga. Mo asofo be frɛ. Obi afo bi wa asori wom. Eni ti asori na ebo kare ka. Odifo. By your fruit. What ba usu asori me chese wo ye nyame akoa. The work of an apostle edify wo. The work of an evangelist edify wo ni pabiem. The work of a general pastor edify wo. Okay. Say uye pania ensu. What you say? Won koko ni ye sawa enu anu. Odifo say the edri die. Pon e be pon nti die die. Bonse ni nyina to fa final words na fama eya ahwefo na futo bia wo bia na odo telephone number so aka ho. Nyame nko a me difo nyame asofo asempakafo. Mame ntia me sofo bia me dono. Christ Apostolic Church mu Reverend Elder Ado. Minia nyame nsira no nsawo den wate ontire wuhiem. Ntia me papa Reverend Isaiah Donko wo Holy Ghost Temple number 2. Nyame nsira papa. Mame ntia me papa me dona me san penasem prophetic director awuni Syria of Christ Apostolic Church International anopai mesrew ya kyerɛkyerɛ asofo nsem ya kyerɛkyerɛ anini suban ya ewom a Bible no atwerɛ ato what is written is written anopai mesrew asofo de ya nya kwankyerɛ bola so nyame difo ya nya kwankyerɛ hotel there as a true man of God there edify tell me my quotations ye gina so anyame asem ededi anopai ye from prophet Benan Esiam am the Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano obehu ye wa abeka heya na ade bi ha na atiti bi wo so opese ye dima wa eye na Monday ya me free ha ye ko wo pepo no so ye di amanfo prayer request ye ko da wo bosom pai ama osura ma nsa so e bi abese ye de ka ho a anasa ade bi titi obetima frame number yi so 0249 631 876 0249 631 876 anasa 020 385 1633 020 385 1633 misraw Kristosom eye pure total holiness eni nyame asemti na osoro besra ma manu atodofo jo odifo ye dawase ebebre ewa wonso so wadwencha wo fa ensem yi ehu abusiafo ha ene brebe ma ye kwan ma ye de ye nkomo twetwe no asi na minua be ma eye tef London wo onsem sa wubusa ya wubusa se enu nti nyame nipa bi antimi ngina se mampanyin no ye difo wadi kan kadada se nyame nipa die ukogina se mampanyin sa ayeden esan se nyame esuma na that time woni nkrofo twetwe nkomo ewo cabinet na se parliament house wuntimi njai enti eno die enye ne kwan so eno nyame so nyeden ema eye ekwan ti nsem nsa ne yi ano dada na ye beda eye the true GH asem eye Elizabeth Laye Jonathan Jesse Mensam na ebiemu ensusu Yvette Rose na eye Tef London George eye Ohimman na ebiemu nsusu eye Okay, Yvette medical abomudin okay. Nyame ensha mo pa ewo mo comment mo adwencha mo ede eba ye ni nyina nyame ensha mo se mo so mo support ye ma program yi etimi abebedru eyesa empempenso yi na me kai mo se subscribe to channel no se wonya ya like a videos na share all the social media platform so wait means what follow yen your IG page near Twitter page so too much GH _ and a Facebook and so too much GH follow yen hono na and somewhere back also trending issues ni nyina no ye de ba won so wait me ehunu na de beba for the next no so no won so wani etimi edi achire midi ede akua sikapa ye besan ede ahyebrem in short time bia entimenyi wa fidie no emfa emfree aha makramo too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching
too much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching.